kuonanagio andu aria maramuhenia guku woni witu kaigi nowo. Yes. Karianjahi tondu ni yaki championate project yo handi wa miti na agakimobilize atu heka undu endaga itura riao ni eka project yo rogo, you know, you start little ukonekana we mobilizer and the community influencer ni muthuri we muritayu arakiuga atiri ni ego champion ga project ko handi wake wa miti, which is very noble, because global warming and what have you mazingira ni muhimu no theno rokira ri neighbor wake ri ni mari mwari ukorago thiini wa memerekia maragithia hari neighbor ucio maramwihoya atiri mwari guo ri aria nake agoka gutuoya undu uyu wike atia wonekane onenehe. Yes. Marakihanda miti wega na mohoro maroka na kamera na microphone. Yes. Karianjahi ni uraheana maritwa mandu aria mewikatia mekwaria kauga tiai kwaria no cio ucio ri mundu itura ucio ri ciana ciake ni icigo tingegathiriria ici gathiriria mikora ngike no cio ni wabangi ucio ni bangi raria tibe nake uka kalebu uka aria na ndo mohoro no nyihia mohoro ni uraihagio horo nawe. Yes. Are bwara kiaria tumia yake na auga atiri Karianjahi onake heo handu onoko no rwimbo. Yes. Uri arainire ri andu aingi hau maratheka onake no arenda kuoneka. Yes. Kurai kinya riu mobilizer munene ri project head and coordinator akiaria Karianjahi himself ni arandikite full scarf igiri speech yo de kana ya waziri bere tugeni gazo cia mwanya mekundu wetagwo kiru nego goge mwani roko ciga na uku na ni motini ni ndagitwa wiro na dekiriri rida na makiria mwa gakodi mobilizer waitura riri na ni muroya. Thank you. Beni gwaba hane historia itura riri kia yatumire gwetwo roko 14 na kiru for that matter yoke thutha na gucoka ndimwe kiria giatindikiri twande miti guku ni ngumwe ngano cia andu mathoyaga mbaũ guku mathikiririo ni thirikari yoke hau ni nguhinga na gucokeria andu 14 ngatho aria matugicirie na njira itigaine. Yes. Araria ithaa riri rimwe no igua araria na andu ariku amohoro ithaa igima. Yes. Karianjahi marikia moratiri ngwenda kumenya muguturehe thaa cigana hau ndaria haroka thaa cigana hau particularly hau ndaria ndeta coordinator ri ero atukuona kana mukondo gwa Gikuyu kana mwanero aida wa Githweri. Yes. Basically mohoro matha emwe na tucokere thaa ithatu hakiri hega mutigatigirire hau ndauga ni tuoyaine na tha magugu na njindo matifa. Yes. Na marake capability itura riothe iko research ni nereko rekio one andu wao ni turona nio muthi mukirore wa Virginia tondu akagia TV gwaku omundie wakije mathaa ma mohoro ri they were all glued marona mohoro mariwa no tuikinyirirwo no tuoka
Marauka. Maraki hurra riu ni boss yo aoretete mwari. Mamura muria niki gwathie. Aho rora gwati. Mohoro mau ni kwagire space guku gikuyu-ini. Ni mewikirwo mohoro-ini magithwairi mathaitha. Ya ithatu. Yes. Marageterera mohoro mau make. Matha ithatu. Yes. Na true to the word. Maikarangite maraigua atiri. Akwingine yako ni kwamba kundi tofauti zimekuwa na shughuli za upandaji wa miti ili kuangalia mazingira ambayo yamekuwa yamedhoofika kwa muda sasa. Ripota wetu kutoka maeneo ya Murang'a atuarifu kwamba kuna kundi moja kutoka Kiru ambao wamejizatiti kweli kwa upanzi wa miti. Tushikane na yeye. Tushikane. Moja. Tujitane. Moja kwa moja kama unanipata Rachel, kazi kwako. Nam ya idhuacio ale bwarare ongona maja na kare buri mekude hothe. Shughuli nzima ilitekelezwa kwa weledi huku wakizingatia kanuni wakubwa kwa wadogo za kuzuia momonyoko wa udongo na tabia zingine ambazo huchangia kudhoofisha. Mama huyu hakusita kuimba nyimbo aipendayo akikumbuka umuhimu wa shughuli hii. Mare Mrs. Karianjahi. Akaida karo boy ake. Daily aine de welo ine lagu ne nene. Inga ulo na nyamode ani. Anafara sajambura kiridi. Ilikuwa ni raha ilioje kwa wakazi wa huku Kiru, huku wakiahidi kuendelea na shughuli nzima ya upanzi wa miti. Nikiripoti moja kwa moja kutoka Kiru, maeneo ya Murang'a, jina langu ni Rachel Washira. Karianjahi athitira hau. Danareho. Ginya hakata we. Ona hakata we. Adhikondeganera uthurio cithe wa kairitu kau. Kere kararehire njaguti. Andu ara mararehirwo ti we ni uhoro. Nyina waka mauare ho akeina ne maundu ma bata tureka turaine kuire toinaga ni kuhanda miti. Rucio rugi ukihojuori ikirangini yadwa mohoro ni otige kwerethera kuigi mathaa mau makorwo me maene tondu ndungiheo ithanga bana heo ndagika. Mundu kuu ndi kuri andu metagwo editors aria matakui na ni mathondeka nyamu cietagwo meme. Na tau rwimbo rwa nyina wake no rũtuĩke meme. Rĩu marwĩmbo nĩmo marekĩra kũu handũ amekire ngĩra andũ ũhoro wa history ya gũkũ. History ĩyo heanaga kanitha. Gũtirĩ mũtambo ũngĩkuonera ithaa no thire njorua yako. Wandu acio nĩ meka ũru mũno. Na tũtigũcoka kũmerorera ũmere ũguo. Atiri. Ningĩ Karianjahi mwĩna mũkanguo ri. Ũmwe wanyu nĩ abatara rute Gĩthwaĩri. Impressed. Like,